Dobrodošli u novi video. Ovo će biti vežbe za 5 minuta za stomak koje možete ubaciti uvek pre ili posle treninga. Pa da počnemo. Zauzmite položaj, zalepite donja leđa za pod i gore izbacite vazduh. Udah, zalepi leđa, izdah, stegni, gure kolana prema grudima. Izbacite sav vazduh kroz ustav. Udah leđa, izdah, stegni, stegni najjače. Izdah. Udah. Ne vucite laktovima, već trbušnjacima, kolena ka grudima. Stegni najjače što možeš. Leđe zalepite za pod, noge savijene gore i polako ih spuštamo dole, gore, udah, polako, izdah. Polako ih spuštamo i slobodno brže vratite gore, ali polako ih spuštamo. Udah, leđa zalepite za pod, polako spuštamo. Izdah je uvek kad podižemo noge. Znači savijte noge u kolenima slobodno i gore stegni. Ruke ispod zadnjice. Opet zalepite leđa za pod i idemo gore. Dodirneš pod, op, gore. Znači samo tapnite pod stopalima. Važno je da se odvoji zadnjica od poda i podigne gore. Izdah. Udah. Izdah. Udah, sve to polako radimo, polako podižite, stegnite, polako spuštajte. Podignite zadnjicu i polako spuštajte. Namoštamo se u plank. I dodirujemo bilo šta što vam se nalazi ispred. Gledajte da vam se kukovi što manje njišu. Stegnite zadnjicu, stegnite stomak i uz što manje pomeranja. Sve to radimo polako, kontrolisano. Uvucite zadnjicu na dole, spustite kukove, uvucite zadnjicu, stegnite stomak i polako dodirujete. Dišite. Izdah je svaki put kad dodirnete ispred. Ono što je kod ove veže bitno jeste da se podignu kolena, znači nisu kolena dole, evo pogledajte sada, podignemo i dodirujemo ramena. Također gledajte da se što manje pomerate, ovdje ćete baš dobro da osjetite trbušnjake, posebno donje. Što manje njihanja, gledajte da je sve pod uglom od 90 stepeni. Dišite. Izdah svaki put kad dodirnete rame. Što manje njihanja, stegni stomak. Izdrži još malo. Stegni stomak opet, već popuštate, još malo.
Bravo. Svaka čast. Ja sam sigurna da ste ovo osjetili baš.